megalayapost.news Kakasi Student Union Umsning Circle mentah kasih kalapan pau kejing sokya ke bajur banyo jing tiap halor kejing karoi ki barjela ki balayo epik hakis nong baper hakatan umsning bat kejing yolat jongki ban shementa hakakam sanhima sima hapa crunch kila patai kubor nakaliang usama Lester nong ben presiden ke KSU Umsning Circle hakajing don lang ki dikhot ulong bakum kaseng kadap da kejing sokya ke bajur halor kejing roi ki barjela hakis nong baper ke Umsning constituency kabadon kumba shispa katsan peli kisnong ulong bakat kum kejing yo jing tiap keseng hadu usnam arajar afrosan kidan hadu kumba arajar news pa kendai penyongut ki barjela ki balayo eping bana pedeng kita ki shispa kasan teli ki snong kidan tang lai penyo teli ki snong ki bomdon barjela watang wairu bat kum keseng ka a kejingero ya kita ki lai penyo teli ki snong ulong ru bagani kejing karoi ki barjela klalong kejing ma ka bakra bawat kijing mentoy baki trai muluk ki dei benyo laham bane samlang bat kitei bat kan sapoi kapor baki tei ki barjela ki don ru kabor wat ban penkalaya kasan hima sima kumta kaseng kelabu ru kejing pat bat kejing maha makajo kapor syakitu kinong yalam snong ki bajumlian ban ai sernot kulmar bat ban kedup iki mender hadu bakin deyo lat ban song snong barwat kejing mentoy na kesorkar hakabaka seng kelapan kemaru bahus nem arajar arkuai kaladon kejing sya jerongkti kawai galong kemi kasi hau barjela balada kum kini kejing ja kindang ya ja manu ban bakli kaseng kelabu yodak jengkeli kaseng kawanra ya kawai kamat kaba nila benong kaba kerpang kamat kabayadai bat ka jingharoi ki bender ki barjela ka jingharoi jongki hakba kiyo panchementa ha ka sanima kasima hangni hapo musling ka jongi ka jingharoi jongki barjela ha ka jingyo ka jongki banjet ya umum hikmat syaka indor barkawan nakliang kaseng hadirin ke jingwat jentip ke bapenya lembaga electoral roll kaba hadu snem ada akstan kalap patsyam ba hadu snem ada akstan dan hadu arhajar nyuspa kandai pinyungut kibar jela kibayo pensyebenta ha kajinjit ya ginung hikmat kejongi ya mentahi kaseng kam kenok shimak yeno ndrai kajin banra jong kaseng ya kane kamat kadai ba nginbu kajin kerpat sya ginung lam shnong ba kaladai kapor ba ngin kindit ya kibar jela ban kinyok benta ha kajinjit ni ginung hikmat sya kain do partawan yo lese ya dan na pedeng di parodo paraslam jungi ibam suntu ya kajing ma ka baap bin ba kajing kharoi jong kini ki barjela hat banjit ya unung utang nikmat sai do barkawan kajing ma ka ba hikmat du ka baap yangi leba kajing kharoi jungi ki barjela kalong leba kajing bun jungi ki barjela kan sapai kapor lada nyimpek perman lada ngin penduna kan sapai kapor bakini ki barjela kin sayo banjit yanong mikmat uba maki ki hun bat maki ki mon lada kata kaya lada kata kapor kapoy kari ka bege ka jongi ka dom ka than umsing jongi kan bu ka jingma ka bakhrau ya ki babun kimat lada wan kum taw nong yalam te nakaliang kaseng hadin ka jingma ka jingtep kalap bat da kajing sungkya mansim kapin snow ba napedang ki sispa arsan tele kishnong kidon ki than kidon kishnong ba la ipalat bat la ima kajing kharoi jong te barjela hakaba hakathan kadam kulai 0 point habagi sim kulum lang ki barjela ki bayo ban sim benta haka jingjit binung hikmat kibayo pensementa hasan hima sima kipoy hado saus pa pramut hakatan musling taun kibarjala kipoy saka laispa ndru puweilut bat kumjuru hakatan sumer kibarjala kidan hado laispa knyumut bat napdan kita ki sispa arsan tli kishnong prab nyu tli kishnong kidan kishnong kiba
kibar jela kiyok pensim bentang. Bat kade kabu kajingma kabak kraw ya kat imlang kasalang jong kadong kathan muslim. Nuksa ibarat da kajing ailat jong katu kat ne yakini kibar jela da kajing kuduk jong katu kat ne yakini kibar jela. Kijing bentoy kibarari jungi kide banyo ngen hak pan ya samlang bat kite gibreo kibanabar tingba kajing don jongki ya ka epek. Nuksa ibarat kapaja haus ngam araja arkuwe udan we ubar jela ubak takti yagi we na kilong tume jong kadong kathan muslim jongi habang yuat yote ubar jela umdan syu hapo muslim ula phedri saka snong ka bapu buwan mano ban bakli ya ka jingle jong te ubar jela kin ha bakli kite gibreo ki bakduk yote ubar jela teling ba kane ka korbo nakaliang ka seng kaajingmut kakarpat mathutukpor katentu yang katu katne kinong ilam sinong kiba melin ban kuduk yakin mender kiba melin ban pensa yang mender nakaba ki ay kasernat ban katukpor ba unyok sungdan ya kalat kaban don benta hakasan hima kasima ko ajat bendreu hakari ga jongi ko ban sikan mauru haki election ke ba dang sudak kuma West Bengal ha Assam kaladon ke SIR hakaba kila bun ke barjela kila syakwen kerteng nakathup jongka electoral rules kabama kalong balada ngi impact perman limba ka sakbe ke jongki nakite gi jela ada ngi impact perman ada ngi ngimlong ki bahusiar yo kite gi barjela kiwan sakane gari ga bihe ka jongi paling ba jom kajingdon katu kan ni kinong lam stong ki bakudop iki mender kin yok menta kita sanu kan pai gari ga bijai ga jongi takadaw ade kapor ade gaya yangi ki paradok parasnam bangin kelatya ngin keladam banang ni sakmat insim no ikasin jam kabangin perking no ya kita ki barjela ya kine ki barjela kiba kin yok benta hakabanjit yanong mikmat lane ba unyo benta bonlong tarai hakane kari gabe ya kajungi nakalian kaseng ka danru ka jingkaban hakaba nakene ki sispak arfan tlikishnong ko umsling kajungi kidan live new tlikishnong kiba watang uwe ubar jelar undan kaseng ka ai khuble shikat de ya kini nong ilam shnong ya kadal basnong jok kini gishnong live new tlikishnong bah hakajing piniat ke basta jongki hakajing iet jongki ya kari bagajai pendiri wajongi hakapaki klamsha wantang uweru mender uba dan benta banyo mandon benta hakaba unjit ya ginung hikmat lene onyo ya kajing bentoy hakaba ka ki pardo prasam jongi ki dai banyo sa shisin ka shnong ka ba laju ki shnong ki ba yo lese kamslan la dai ni men lagi itu bertanya kita bisnong ada yang kasih kan saya mila senjam banyak ni ai kublai ya kita live news lagi bisnong kita hadu mentah mende amdan weru barjela bayo mencim mentah hak kasih ma kasima bar haju goporu nak liang kasih kala rai ban simru ila senjam bahkan kendu lane kan pak tak citi ya kita bisnong kita ila depan itu kamene ya kaba kajing karoi keralom kapapalat liam kapakarapu jingma akan milang kasalang kata kabakan thup ya kini hapnyo kini kisnam kiba karoi sisa kini kibar jela kajing hikai nakapor nakinong ilam tukaseng pa idei benpurom idei bendon kajing teri kabajan bat kidor barsnong bat kinong lam snong bat aduk mentah meneru dengan kaseng hakatiya inti nakaliang kaki sium sung circle hababon kitab ni buram itawa ga jeng terilang bat kidor barsnong hendrei hakung kena kekap ka mentah kaseng ka banse manpeni ya keteng jong tu kisnong ibangi late banpeni ya kajing haroi jong kibar jela tekumta nakaliang kaseng sa sitin kabu kajing karpat kabu
kajing kentu banang ni syahmat to kaladan to kalatia to penbahayar to metrik yang metrekam ke jonghi bakto ai bakane gari hasi jongi kanlong gari kabagin yadan ini atre para hasi para do para senam Meghalaya Post.news.